Kanigedai ka Akashvani Shillong ka kubor ban pulia dau Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ka kubor mentaka step. Ka India ka lakhang ya kejing wandrung ki jahat ka Pakistan sa India hadin kejing thombor ki ano hapahagam. Ya ka permanent pictorial cancellation jong ukyang nangba la pli hajawai henin kesngi. Ka jingilang Synergy 2025 ka lakot no hatura henin kesngi. Badu Menteri Rang Bado ke India ulai kublayu Anthony Albanese ubala syajit kom Menteri Rang Bado ke Australia. Ka kubor ke babnya. Halor ka jingthom bor ke badang shen daki leano aha pahalgam ka India ka lakhang ya ke jingwan rung ki jahat ka Pakistan ya ke jaka sange jahat ka India. Ka lakhang ru ya ke jinglik ki jahat ke India syaki jaka sange jahat ka Pakistan. Ka Directorate General Ketenat Shipping galong balapentri kam mardor ekane haduk banda pen benar dekum waipat. Lale ekane ban penti kena ya ke jing singan ki jingdon ke India. Henin kesngi lakhang ru ya ke jingwan poi ki mar na Pakistan. Ka India ka lakhang ya baro ki jing syakri ka yengdak na Badsha Pakistan. Menteri Rang Ba ka Jammu dan Kashmir Omar Abdullah ule kendo ya Menteri Rang Ba do keri India Narendra Modi New Delhi hinen kesngi. Kani kalong kejingi kendo ke beningkong jong Omar Abdullah badu Narendra Modi nado belajar ka jing thombor kileno ha pahalgam hau benai balalet. Ha kani kejingi kendo kele kerani ki babun ki mat kenthop ya kani kejing thombor ha pahalgam. Ha ka kam jong ke yengdak ban pendan buram ya uriu ile lut narilom jantia ukyang nangba. Ya kador belatip kum ka permanent pictorial cancellation PPC ka bapen I ya umat ukyang nangba bat ka cover syapang ukyang nangba la plih nin kesngi hajawai do ba wailat mikishla UMLA ke Jawai constituency. Director ke Postal Services Headquarter Northeast Circle Shillong KVLN Murti uletho bagani ka degasian ka beningkong ban penmi ya ka PPC ha Meghalaya. Laidon lang ha kani ka jingalang da Chief Executive Member ka Jantia Hills Autonomous District Council uba Thombor Shiwan Presiden ka Sendra Jawai uba Toy bat ki he na kiwe kitenat Principal ka Kyang Nangba Government College Doloy ke ilaka Jawai bat kinong trei na ka tenat yengdak. Ka jingalang Synergy 2025 kalakot no hatura hanin kesngi ha kabalaya keren ba ka puli puthi kadai ban penwandor ya kejinglong bat dai ban penmi ya kinongelam. Kani kejingalang basitayo kalong banwanra ya kejing snow scam kejinge trailang bat kejing san ki kena puli. La penkut ya ka ha ka Don Bosco College tura ha ka ba dagi spangut ki kena college kathan kile benta. Habakran na kejingalang penkut Menteri Ketenat Puli Putih ke Jela Meghalaya urakam sangma ulong ba ka puli putih kamdai tang syapang kikot ndrai ka deiru kejing tip syapang ka perthai. Unong aibut Ketenat Puli Putih uba Himalaya Muktan Sangpliang ulai don lang ha kene kejingalang bat ula penslur ki kena pule bandon ya kejing angnut bat bandon ya kathong. Kane ko kubor ka wanchapi na ka Akashvani Shillong. Naga Akashvani Shillong ina beteng biang ya ke kubor. Menteri Rang Bado keri India Narendra Modi ulai kublayu Anthony Albanese halor ke jing syajit jeng kum Menteri Rang Bado ke Australia. Narendra Modi ulatho bakane ke peni bagi beliau ke Australia kedang syania ke jing alam Anthony Albanese. Narendra Modi ulapen pau ke jing kermen bu onla bene trailang Bad Anthony Albanese kenang ban penklan ya kejing yadai ha pedang kini ki ari banwan ra kejing Syong Suk bat kejing Roy ha kathan Indo-Pacific. Arnut ki dekat ka Neutral National Liberation Council HNLC ka belasya ken bian kila sya kem ha ka bedai bat ki kam dawa pisa. Kini ki argut ki belasya kem ki kentup yau pendap bok makri bat ulari penkemen Nongshli leto superintendent ki pulet ke distrik Ribhoi VS Rathor henin kesmi. Hadin balayo ek jing tip ke bati kena bagi HNLC ke dawa pisa ne kinong khayi bagi kinong tri sarkar rengkat bat ke baber ngam yaki ki pulet kelas sedang ya ke jing talasi pendap bok makri ula syakem nalat quinine kat ba udang lom pisa ulari penkemen nong slipat ula syakem na tera da ke jing rap ka kenhon ki pulet ke distrik East Jantia Hills la register bangkot dumah ka bedai bak ke jing ja bat ke jing toket halor kane kedang ya chaprang.
Ki nongikai SSA kejelah nen kesngi kelelum lang hamadan student hajayau banyo jing pensyai lor kirai balasya magajingelang balakot de kesorkar leng bagat tenat pulih putih. Habakran igelat patai kubor Presiden ka Meghalaya SSA Schools Association uba Aristotle Rembai ulang bagat tenat pulih putih kelai kendo lasan sien ya kiseng kinohikai SSA banyak lor kijing dawa balai keren halor ka no objection certificate nagi managing committee jong kiskul ban IT penyak no kiskul SSA da kesorkar. Ulang ru bagi kesorkar kela terwa ban penterekam no da ka Meghalaya Education Grant. Menteri Rangba Kejala Meghalaya Konrad Kongkal Sangmah nen kesngi ulang bagi sorkar kadang kami ibnia ban itu ya kisan pau teligi skul hakaleng kejala hakabon ai ya kejingerap pisa ban chna ya ki yeng skul ban don chok ki kamera kelas ban yo kentiu syaka kerdan higher secondary. Ulang ban le ya kene haki skul sorkar bat ki skul ki Rioshimet haki jaka ban sajiat katkum kejengdan kam. Bat kini ki skul kendai ki bahab ban don ni ki kendon ban bu de sorkar. Menteri Rangba ulong ya kani haba play ki kamera kelas batamai jangka Bidanci Higher Secondary School Hatura. Lashnai kini ki kamera kelas daga jingerap lengbaga Chief Minister's Special Development Fund. Menteri Rangba ulero kini ke school baga ajing syakrish ke emlang salang wadhap pedang ki jing air. Kaskolba University of Science Technology Meghalaya USTM kalasya mekesenjam ban kentiu gilat ban yo pulia hakikerdan bakam shalor daga baai ke scholarship ke bakerpang syakisan spangut ki kena pulia na kathan chitelam mingi na kebenta ke senam pulia arhajar arpusan arhajar arpunrio ya kene ke scholarship on ai syaki kena pulia ki badai hok ban yo bat ki bale abha. Ya kini lepen benar dagi bor penihat ke Sekolba USTM haka jingi kendo bagi nong patai kubor haka Guwahati Press Club henin kesni. Public Relations Officer ke USTM Dr. Rani Pathak Das lepen benar ya kini. I nong tho badi editor jang kokot kubor The Shillong Times ikong Patricia Mukim henin kesni ila pelat ika kot kebadan R volume kebal ai kerteng From Isolation to Integration Navigating the Geopolitics of India's Northeast 1990 to 2023. Bat la pelat ya kene Hashillong. La pelat ya kene kekot da Home Secretary berem ke India uji ke Pillai ha kabaledan rengkat Umanas Chowdhury Usanjoy Hajarika uba Glenn Kharkongor bat kiwei. Ya kaying office terekam batamai ke seng kentai ha umleng kedat ha nongpo constituency ha ke district Ribhoi la plehenin ke sengidu MLA ke nongpo uba Meral Bonds iem. Latay kani lengba ke Special Rural Works Program haga jinglut basaulak tengka. Haga jingkren jeng ba Meral Bonds iem ulong ba kani kede ke jingdon kam haga ne snong bat kan ai jingker sha ni ki kenthai ki batre ki babun ki kampen roy. Ka Meghalaya kala penliem ya ka Kerala da Argo la kawai haga jingil akai Group A jangka Swami Vivekananda National Football Championship arhajar arpusan jogi shenrang bahapo arpos nem karta kebelalong ha Narayanpur ha Chhattisgarh henin kesni. Uban lam ku parenja bat udai bor mame tongper kila pen kijar na kabenta ka Meghalaya. Kadba Muhammad Adnan jangka Kerala ula pen kijar na kabenta ka Kerala lengba ka jingshot penalty. Ka Meghalaya kalayo ke jingjob ka baar henin bat kala kamai henriu point. Ka Meghalaya kan hak banikun sa Shisian haka Group A persyae ka Bihar lasyai kesni. Ka Shillong Cricket Association B kala penliem ya ka Southwest Khasi Hills District Cricket Association da arwiket haka jing lakai final league hamadan that Mukla Mission henin kesni. Kani kadi kejingil akai Inter-District Cricket Tournament arhajar arpusan Zone 1 jong ki kena shenrang bahapo kat nrius nam karta. Katenat IMD kalabatai banhab uslap akathan chtelam mingi haduk ka kendai tarik menta ujemang. Ka IMD kalabatai uslap ubajur unhab ha Odisharu menta kesngi. Bat katto ke kubor kalakot agane ke step ke balawan Chapi naga Akashwani Shillong. Ha ke por prabajing ina so abaga Delhi station naga benta ke kubor ha ke kten Hindi ke banbot ke kubor ha ke kten Pareng ha ke por prakat san minute. Ni penggerma pikinong ngap bah ke por prashteng naga ke station pin yo ya ke North East News. Ke por menta ke agenda partat prabaji.